kata dia maku pen power ko basay namar kadao nganomi no pra kumangalong bangan rung sa party kabanong kwa ban mi issue kasyong akaray ki jongki namar ki ong ba ya kakam jong ba adel bot nong room en saya keren indradap kam DC balai PT yang keren menta balai film don por wanom re tengen nak jibom don por kabakam koridor mata kada geje keren esok bangila balik cupat ba dah kawai kasur kawai kejemut bat kawai karai kejing keli menta kalong kami kani ka pau syai kedar babi kuatan pendong kam ya nam ta kejemen toy jongno re jongno em ngano maila ngamdi urang politics menen ngadon khat news nan haka politics haka feel of politics ada ngakhene ru barung politics la arpos nan la arpsan nan hendrei ngasongo upai ba ngadon dijengit ke baskem upai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngiku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai son penkut ngamdo gejing sun ngamdo gejing isi ngirang kemilenti banga jukran berbor hamana kirinsan election bangi scam menta ngismo sngai menta amdi bungi tong politician muli tong noilam joko VP ngila yoru ya kabani i bergut bernget ya nong elam uban nong elam jong kacai penriu ka pateng ka panangwan ti henrei ngoi pitang ni kawi bansai patba nganong keren segi patba namang adap kular namar ki pentut ki penmong ki pen ki nyoben yo patba blajit ya kum MDC mensuap kum MLA menta dah ka baki yalat don ayu sundet boleh hak dah yalat kadon ki ka ba hadu kanu kata ka ba pelong ye pihak ban yalat na kum MLA tang ban ya keren tang ban selok ru ngampat ju lam bakla bat ngam num syahiru banyalam bakla namar ka politics kadika saindur jong ble kam ta mo bagitip ini ka voice of the people kadika sur jong pai ba ka bamutru kadika sur jong ble namar kadao hason penkut aku pen kenmau hani ki kendiat si le ko mo ong ha baslang ju ka video ngapan kenmau bang ada rai kut bang samjar le ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko bela keren lang ki parang ba ki bodonang ni kapor par kamtam yare ka constituency artli ka mga mikmat mensua kum MDC na 19 jaw constituency bat menta kum MLA 17 not chong constituency ki bayak ta lang ba kini ki artli constituency mo khar panthor bat ka jaw mo pren unum don bala mang persap ndai ko mga keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbashno ngala keren bapai ba Hagabede bani ke MDC, kamtam di ke arteri konstituensi ngan sakren. Jadi matadau, kamtam yang ngalapen song dor, hari ni ke kendat si, hagabede bat ki clippings, kabelapen i lemba ki YouTube repair. Kabede ka 2 years ago, Arsenal belalit no, ki penkala pat syaga 2 hours ago, nani 2 days ago. Jadi kalau tak nong rim, kapan kumari upai ba berki ngai po comments berki ong badal buat pilih kun cerang kami, pilih keluar benesuk, pilih keluar benedonlang, ngai pai ba ngam kwa ba mana menuru banyak lambak lah ya pi pai ba, nani mangaru dengan sab jaru kalau bayar dan batan lambak tak jelam bakla, dia mat kadau ngong baki ni kidei kibam dei sisa, minang don hapreng kejing sateng, ban penbek itu kerum keram, ngai kabol mentah. Ke decision karai kadai hak parti bahlor tu tenrai nakaliang jumi ni sudai bangin wan pat simba lembaga media sapi ki pai ba pentip ya jing sanga ko per kemauru ya ke ga bayong bastro hak last moment kabalik ke scrutiny ban bishar ye te candidate adin pada ban file nomination ngakrai baro ngi lembag YouTube lembag social media namdal jik persya sa sisi ngapan pau yang ini ki kandidat nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat kajiaw mo prem ngamdan kanu ka jing persya yete kandidat henry nga ko ang pagkan nagabasay mga persya jury ka procedure jong ka party namar ki keren da kumway ki le da kumway tiba ka mas ko atong persya kindet ya kami nakasintur jong iba strong ibri kandidat jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagwede bat kamukhar pentor kajing kali mata
haba pihak na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng ke jompi obri ke jiao ban mo pran pihak na ba constituency committee la recommend ki member na la recommend bangar ko memali ban pen scam ni kata ndek ba suling mo pat na po ka jiao ko bang i-recommend ya pi i ba donsil chen ya li direct sa post kemia lemba constituency kat bunker kat ba constitution kong bari banyat lemba ka lemba units lemba ki circle lemba constituency ngingada ban padap kamram ka basulingo pat bali pia lendat pat klem da pentet constituency kapta ma bangadon mengaku representative te kawan kecing bakal pat sa liang ji basrong lapan menapat na po mokhar pat pentor kaniru kalong ya ilaj bas i bastrong direct sa post kan dia lemba constituency committee ngakeren kani ban syai lam ki para member baro joka 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko apa ne persya lo joka party kamtam mari kapor ka baki pajba but ndai perkre election ndai kadai tam nomor kajing violate ki nongeram ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de matadaw ngayang persya tengah kuat penpau bupai ba nuksai ba strong boleh pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladep ka scrutiny ba fi apply artli ka ticket pila man apply bro life putli ki constituency ka constitution ka sa ni tamba pili opat tangkawai ka constituency minder jikang kata ni ka basulingo opat kalong balai pihak baniya dandan balai hapan buri kani ngamong bagadi ka policy jong party kani nga keren syai bit bagadi ka conspiracy purely conspiracy kau mut ba kabadai ka jingesla seledet nang aku memeli jong constituency 17 North tengah kuat pen syai ita aku aruban keren ya kawai ka benta habang keren yang ni jing syai habang keren ya yang ni ka benta ban ai ka jing syai supai ba ban keren ni jing sisa ku mangalong ipi nila penlong ila dia ku musembay ubalayak mut nila kendo ila dia kamu mut larang ada bandu ila tiket naga party lani lakadai bopai ba unum monsyu lani syani asyu yang hakipor kisi barangwan compare nrei ke jing sisa kanongrin kadai banyan bakadi banong kabaskan dia markadau ngakuat penpawi pi banganong compromise ya kiki ibaro tanah kadau jong tiket tanah kadau jong kata ka position ke jong abanong UMLE lani mentah ani kipor ki bansawan bar ka bakur ngakuat pen kemau tangani kuwi wala pring ni je fer jimbut yanga klem kha bangan syet kala ban ngam judani ru ban hikai nakayeng kesem ban syet kala henry kalong tang ni kuwi mga bat kayeng kesem ngenai ke jingkersan bapura yau pra nagani ka constituency hani ke MDC hani ka makwa ban keren syai kedar nam kwa banyalam bakla pada piu pai ba nomor kamon kadai happy simet nomor kadau nga ong ye pi tani koi kung ukpa jo ka constituency pilang don kapor duai puson bat bishar bat habakadu pensala ban sim ya karai tang kata kabakwa man kentui pai ba namar kalian cuma aku mengapen pau banganum kwa ban sim bentah ban constituency oh bat kani ka MDC ku mengapen pau po ka CC ku mengapen pau po ka media ki por balit namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memilih namar ka daw nga kuat pen pau bang aku pan penlong ya kata ka jing sisa bang nongrin ka ban yeng scam baki noelam jo ka party kidai ban realize ya ka jing bakla makani kam data ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party